kumsang ni som ni le pan ni October ni som ni ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk le theu a cheu Russia le Ukraine indona chanchin thar kan soi main rangwamwal lampanga camping chungchanga update kan han nei lokanga zofa te chan chuana camping rampum huapa rangwamwal truck terminala nei meka Bethel Ministry Speaker Frederick Laurentikachu Speaker atan man ania mitam takin damna anchang meka nizana khan pathian thilti ropui takmai athenga kerutliakin damna achanga kein akal theita hebaka hian nak rutliak damna chang anum boka tin pathian ti damna chang mi khrang khrang jinga pian tiratranga ruti bi nungjang ru bok vek to chu ti dam ani boka Bethel Ministry le Frederick Laurentikar rongbolna hian ti dam rongbolna hi kentel zel ania mun khrang khranga rongbolna anlo nei to jinga tuna rampum huapa rangwamuala zofa te chan chuana camping nei meka hian ti damna lampanga pathianin mundang zongjanga rong an bol to na hmuna ti damna chungchanga pathianin na athona hi helai hmuna hian pathianin na athokna sa zual hle niin an hriat thu tim lam ta chuan an report ani Akirukia, hindi alam tirahi. Aram tamarong katay tayo. Hallelujah! Alba Chumaninosa. What's here with the kids? Not look clear, chôn thà hà nam là cả đầm đất nam vùng kia là chôn thà nam cái xe sao làm chôn kia là tao kể sắp tới làm tao kể nam vùng kia chung vẫn đáng kể nam vùng kia chung amen là tao chỉ có cái là nam sẽ hallelujah hallelujah nam vùng kia mồ nam vùng kia mồ Amen lang pa sa Panginoon siya. At pumasok sa Rosa. Kakaray ulit. Isak tulad mo. Hallelujah! Silang rin rota. Apian tira changin ruk TV liya. At nung zagi pong veka. Susure veka ni. Hallelujah! Soy chara ko kung ay tagin apian. Apian tira changin ruk TV vaya liya. Amahin soy siya chang atro. Kapian ke kan ini yang TV kafe kan zam ru hiệp po nga itu patian zara zanin kan ada mani Zofa te chan chuana camping nei tran tunkar thotan ni kalta tang khan taksalama natna nei he kemalut tajinga damna chang anum nual toa piantirata ke baile tiang hol lawa kal thailo chuan damna changin tiang hol lawin ke in pangai takin akal thai tabok Zofa te chan chuana camping aniangin Zofa tajinga harsatna chi hrang hrang kan naya taksalama natna te kan nei boka chutiangin tharau lama natna te chung zong zong damna tur chuan Zofa te chan chuana camping hi buat sai ania campers te anzai le pathian faka an aurol ta chu hriat anuam tol he boka tunkar inrinia hian chuakin inrin jana tang hian follow up program hi mun thrang thranga om te tan amuna chim thai ani dona pathian ni jan thlangin follow up program hi man anianga thotan ni lowam le tur kar le thotan ni tang hian camping hi achong hina tan buat sai le tum ani he camping buat sai na chungchanga hian organizing committee te an ha in anril ru aboi thin lea
tin rong bol tu te Bethel Ministry team le Speaker Frederick Lalrin dikate antan hian tong trai apoi mo hle maya antan tong trai sak thai kanom chuan campers chatan po lo tong trai sakzel turin kanin som ani ole khovel tuk verlama handak chokila Ukraine ramchunga thil thleng danglam tak mai haum le ta khovel media krang ten ni janlam atang khan report an penghal deuh chua Russia le Ukraine in Indona an kalpui me ka hian Russia hian tlomjok ni le in hu do mai hi atum lawa Ukraine ramchunga athil tum chu len chuangai tumin malak na chi frang anei chomek zela heti role hian Kherson region le Luhansk te Donetsk region te Zaporizhia region te Kharkiv region te po Russian sipai ta chu anung tolzoka anlatang mek zelani tin first post chuan report an pea hetianga nung tolzoka antran mek awang hian Russia chuan aram chung le Russian sipai ten uncontrolled chin area anram chung anga anlo rin to mun ta chu ven him ngai antum ta ka wangin Kherson region chunga sipai officer tele helai munna rural tu tura Russia in ada authorities ta chuan Kherson region le ache velta hi ven him ani thaina tur le he region chunga khopui lian tak le thingtlang khuwa te town lian tak ate indona hi mun franga achua me ka wangin Russian President Vladimir Putin nena hian Marcelo puangmai turin ngenna anthenta ani khovel media frang ten report anpek dan chuan Dnipro River le ache velte West Bank lamate Russian sipai ta chu nungtol jok le achan chejoka antran mek zelawangin Kherson region tele anram chungan rin lu to region pali ta hi anchan mayang ti lauthon na lian tak anaya heng indona mun combat zone vela thunai tu deputy head of local Russia Becket administration tia ansai Kirill Strimosov chuan Kherson region chung le Dnipro River le ache velatang hian Ukraine ramchunga Russia thloplo tu mi puitam tak ta chu anluta Russia ramchung lampan lovin Kherson region hi chua sanin Ukraine ramchung mun him lampang anpanani tin asoya Kirill Strimosov hian President Vladimir Putin nena hian video call kaltlanga ngenna asoina hian Russian sipai ta chu area tam taka kilometer som niatranga somthum vel amel jong chuan mel som pathuma tranga mel som ni vel jata Russian sipai ta chu anhnung tol toa hei hi kar khat chunga nungtol na lian tak ani atia Western Bank of Ukraine tia ansoi kilometer sanghi jani jat maya thui Dnipro River hian Russian sipai tam tak ta chu norletin helui ralela ma hian nor chu ani toa hai wang hian helai mun le area mun tam tak region palia te hian Marcelo puana security khau taka kalpuya trulani tin athena President Vladimir Putin hian Russian Security Council hethu hi thlan chola in Kremlin rural na in sanga ngai tu anita Marcelo hi region palia puang turin thutluk na Kremlin chuan asiamta ane hethil thleng chungchang hi first post in report anpe masadeu bera an report atanga alandan chuan nimin nileng khan Russian sipai ta chuan civil mi ta chu Kherson region chunga tang hian anram chunga thiar chuan na anthoka Kherson region chung khopui sang le thingtlang khuwa tangtein heng mi pui ta hi an thiar chhuakani tin an reporta battlefield ta nena changzo lawa achak lo zoka Moscow sipai ten ram han chua san ta hi President Vladimir Putin tan hian laleta anram chunga nukir le tur chuan thilti thai tolo ani thu han reporta first post sian report anpek zeldan chuan Ukraine chimlam panga khopui poimo berta jinga mi tia an soi thin le khopui lian tak mai Kherson city atang hian mipui noi ni singa veljat ta chu Ukrainian Armed Force ta hian anmani area le uncontrolled chin lampanga anhroi chuakani ti an report boka Kherson region chunga industry lian tham tak mai enge mozat chu Ukrainian Armed Force te control na hnuaya hian haum to boka major port tia ansoi Dnipro River atanga longchol mun kalpo na kong pui jong po Ukraine sipai ta hian andang chatmek ni in an report boka tichuan heng rampani sipai Ukrainian Armed Force tele Russian Force ta hian an maloka thlasik khowot tak mai chu an ma chhondona thlasik chung hian frontline na in baina chu chunjom lai thailo khopin vursur kara anum dona thlasik khowo wanglai hi alo thlen ma indona hmuna hian azau thayang ber Ukraine sipai ta hian lak antuma wangin Russian sipai ta laka anchet dan po alien tham hlea
rindana chuan Dnieper River le Achevel hi Ukrainian Armed Force te hian thlasik chung rong hian anop to abei seioma tin haibaka hian Russia in aop chin ramchung mun tam tak ta chu sakmek zelania ma se ramzau tak langhal doi tur chuan Ukrainian Armed Force te po hian harsatna an nei ve boka Russian sipai tei heng an ramchunga anrin lu to chin region palia te hian nget takin anin beng bela ralthuam hlom le lian tak mai ralthuam om khau chi heavy artillery chi rang te anin chobrem ruma wangin hei hian Ukrainian Armed Force ten counter-offensive operation an kalpui mek chu thilkhir khan taka asiamani tin an reporta ti chuan tun thasik lowam tur hazo huna hian nipui alo thok le huna Russian sipai le Ukraine sipai te in bainara thak tak chu chunjom le aninge in hanrin thu an soya ma se thasik khovo tak le vursur noya hian frontline in dona antop san chung hian Russia le Ukraine hian anti turom chun chu diplomatic solution hi anzon atrula chu antilawani chuan in dona hi hengtika ma atop tak don lawa frontline in dona kalpui hlai theilo ani chung hian Russia le Ukraine hian diplomatic channel in biakna rang taka anei chunjom ngal arin omani tin an report bok hetiang hi an malama hun ton tur ani wangin President Vladimir Putin chuan Kremlin in alo pas to angin nimin nilai ni India taima chuan nizan ani to jok ma ome khami hun atang khan President Vladimir Putin chuan heng region pali aram chunga alo rin lu to ta chu hum himle ven himani thaina turin mipui ta chu in chunga tom invek turin hriat tirna ati chuaka heng region pali Kherson te Zaporizhia te Luhansk te Donetsk region ate hian sipai taro relna martial law chu apuang ta ani Masekhiv chuan hei hi changlet ngalin martial law hian heng region palia te hian kan laka engpoima asoidon lawa kan malakna ti thuan op turin Russian sipai te hi martial law wang hian an chakthar thut thailawa kan ramlak kan thul don lawa malampanin ke kan penzel don ani tin thu chua an siam zui ngal bok war analyst and report an pek dan chuan heng region palia te hian President Vladimir Putin hian martial law apon taka wang hian athil ti sual lian tak da jingami pakhat ani le don ani tin an reporta achan chu heng anram chunga lorin to region palite abik takin Kherson region chunga in baina rapthak taka athenna hmuna hian Russian sipai hlangchau kotlaya anom to dona mipuite pona chuak anom to don lo wangin Ukrainian Armed Force te tan chuan thil phejau po sipai te anni tin beizui zel thei ani to dona martial law noya anom chung hian martial law noya heng region palite hi Russian Federation in ada chung hian Ukrainian Armed Force te tan hian advantage thatak ani jok don ani tin an reporta heti role hian Russian media tam tak te chuan martial law noya hian aum chungin Ukraine mipui tam tak te chu himzoka indona in anghong phak war zone tia an soi mun trang atang hian civil mi ta chu him takin lak chua thei ani dona sipai te thunai na sang takada ani dona haiwang hian mipui ta himna tan martial law hi apoi mo hleni tin an report ve thung ani heti lai hian France media lian ber ta jingami France 24 in report an pek dan chuan President Vladimir Putin hian he order hi ati chuaka martial law noya heng region palita hi ada mase danlo anga annexation akalpuina hmuna hian danlo ang bokin martial law apuang leta Putin a hian international rule of law hi nasatakin abo chetoa Ukraine ramchunga Kremlin hian engdan ma zom atum lo wangle a main goal athil tumber chu len chua haum thaina turani chuan engthil po ti a hrelawa hei hian indona dang achok chua kangti hi a hlom to tak jata Western Trangrual Polte Thin ati urto leboka European Union po thinrim na in an khat to hei hian ngong thalawanai chuan indo pui achuak mai thaya chu indo pui chu achuak ani chuan khovel pumpui hian an tur dona amo phurtu tur chu Russian President tuna dictator ang maya rorela phusatu le miram chunga danlawanga martial law puangtu hian mo aphur ngai donani anti India media Z News le Jakran English ten report unpack dan chuan President Vladimir Putin hian martial law apuan na mun heng region palite hi aram chunga danang takin anma ni rama chuan rinlu ania
Mase international law nuai ro chuan hei hi dan lawanga kalpui anga United Nations chuan alangaya international community ta zinga he annexation pampui tu hi pakhat ma anlaom lo boka hei baka hian Russia in rural tu turatana heng border region pali Luhansk Donetsk Kherson le Zaporizhia regiona rural tu turatana ada te hi thunai na sangjok apeta boka martial law apun rol hian heng rural tu authorities ta hian thunai na sang tak anaya sipai te aya thunai na sangjok ape boka hei hi ama le ama ain ven himna ani ti in han reporta martial law puan ani hian anchunga thunai tu hi pakhat chawama chu president chaw hi ania mase sipai chunga thunai tu tur hian heng region palia rural tu tura ada te hi thunai na sangjok ape zui ngala chu sipai ten Kremlin thenga rural na chu saka thunai na anpum hom vek thailo na turatana inven himna ta na ruam manna siamani tin han reporta Zineusian report anpek zeldan chuan Kherson khopui chung hi hualbe vek ani toa Ukrainian Armed Forces ta chuan nasatakin Kherson khopui hi lak tumin anbeya indona hnuaya mipuite anom meka Kherson region chunga indona hi full scale war angmaya kalpui hani toa chu wang chuan engang po in Russian President Vladimir Putin hian martial law hi puangma sela tunai hian danglam na haumte chem don lawa sipai ten rural na anchana wang hian ne na anchang don ti na ani chuang lawa tuntruma Putinan martial law apuan hian sign and tirna lian tak mai pakhat anaya tuna ongoing war tia ansoi indona kalme ka hian plansa le rom hansa angin thil akal lawani ti hei hian alantira Kherson region chungril taka hian Ukrainian Armed Forces ta hian lalu chilo masala bom le rocket mangin Russian sipai mun rang om ta chu bei ani renga hei wang hian Kherson region pumpui hi indona mual ani deuh bertoa chu indona muna chuan Russian sipai ta hian ven himna khautaka anken ko thaina turle ral thuam lian jok te anlak lu hi danang taka phal ani thaina turin he martial law hi puan ania Ukraine khopui sang ta chuan nasatakin antor pha mai thaya mase region palia indona kalmek na hmuna te ro hi chuan hei hian ngong engte chiamma anain arin omlawani tin han report bok France 24 le Al Jazeera ten report anpek dan chuan Russian President Vladimir Putinan military te rural na martial law apon nuloka hian Kherson khopui chunga bompuakri voitam tak hriat ani zui ngala hei hi Ukrainian Armed Forces ten ankalu nia hriat ania rocket le missile mangin Russian house station hi anbeinia an hriat thu ansoya mase chiang takin engma finfiat hei ani lawa hetianga Kherson khopui chunga bompuakri an hriat nuloka hian Kiev khopui chunga missile apuak zui vele tangala in chanlet tonna ha aya ha ti chu atheng ta deuh reng ani Russian state media ta chuan report anpek danin nirailo te kalta tangkhan Ukraine ramchunga tang hian bas mangin mipui ta hi thiar chuatum ania abik takin Kherson region le Luhansk region te Donetsk region atang ta hian mipui thiar chuan na chu tho tran ania mase input seina kalpui ania mithan khatte thiar chua ani nuloka hian harsatna aumta chu Ukraine sipaiten rocket le missile anron kalu thin ta chu ania hei hian civil mi ta chuana tur evacuation process chu harsatna hnuaya adata tuna hian chunjam thei ani tari lawani tin an reporta mase voinlama hian evacuation process hi kalpui le tum ania Moscow in rural tu turatana ada heng territory sang ata hian indona tuala tang hian mipui ta chu Russia ram chunga hruailu tum ania mithan khat chu Russia ram chunga hruailu ni to masela lotlin na lian tham mu thei alani rilawa khopui chunga hian heavy artillery bom ka chuana ral thuam om khau pui mai ta chuan bom anron kap lu teu renga lai pui mu lian tak mai ta chuan mun tam taka aron denga kot kher chu himlo taka awma wangin chu tianga bom le lai pui musur kara chuan engtin nge mi puite him taka thiar chuan na hi kan kalpui thayang tin heri jona thunai tulu ber Russia na da Vladimir Saldo chuan unstate media te kaltangin thucha asoibok ane mase Ukraine chuan evacuation process ti boy tur hian engin dona ma heng area mun franga civil mi te lak chua antum nam huna hian thlentir anilawa
Russia in evacuation process ti kholo tua min pu na hi kan pom lowa kan nola ni tin an puang jara Ukrainian presidential officer an ho tulu Andriy Yermak chuan thu chua voin khan asiama evacuation process kalpui anga Russia in asoile a hlo cham thu apon zongjong ta hi Russia in soimoi atum na thu thedarna propaganda so mayani tin asoifia Andriy Yermak hian athu chua hian asoi zeldan chuan kan am for so zongjong ta hna hian thu pek khau tak pek ania chu mi puite thiar chua ane na mun ranga silai pangai po me pu turani lo ti hi order ania chu Ukrainian khopui rang lak tuma kan sipai chachuak mek ta chuan an zom veka mase Russia hian mi puite thiar chua na hi an thok du lawa ama da atang to khan Russia hna hian heng in do na hmuna hian mi puite nunna tam tak chan tur chu kan du lawa chu wangin ramlak let na kan thona konga hian mi puiten an tor lo na turin civil mi ta chu mun him lama thiar chuak tur le atul chuan Moscow a po lalut mai turin ngen na kan thlen to ma se chung jong chu engtik lai main ti hlotlin alani ngai lowa tuntruma hian Russia chuan an mani thiam thu soina tur le anin fak moi chopna propaganda so chu an nei meka ti chuan khovel bum tumin tuna hian an kho sameka Kherson le Zaporizhia region chunga tang hian Ukraine khole tuituma Russia ram chung mun hima thiarlu anla nei lawani tin asoya Ukraine ram chunga Ukraine sipaiten uncontrol area le munral muang lama ronlu tum Kherson region le Zaporizhia region chunga mipuita chu danbein anom zoka mase heng mipuita hi sipaiten andan sen lo wangle thunai tu ten khau taka khwa khirna anken ko hlei theilo wangin anin phen na chu ti chiatin aom zela mipui tam tak Ukraine ram chunga anron tlan lut to hei hi ti top ani theina turin President Vladimir Putin chuan heng region ate hian martial law apuang mai jok ania he martial law hian atumber chu Kremlin in thuchua anaile heng region ranga Russia in rural tu turatana ada ten thupuan anai zongjong ta hi ledling thokin mi puita thiar chona tana martial hi puan anilowa mi puite hrenbe ania Russian sipaitan civil mi poisai lo ta chu in phenna tana anlamman chunjum zel thaina turatana rom manna an siamania mi puita thiar chona evacuation process si loting takin kalpui ni se chuan Kherson khopui chung hi ni khathil thuwa lakvek thai ani towa mase tuna hian Kherson khopui chunga hian civil mi poisai lo tam tak anloma chungte tornarap thak tak thentirai chuan Kherson khopui chung hi laturin beipuilian thamin kan tho theilowa chu Ukraine sipaita tana kan har satna ni tin Ukraine presidential office head Andriy Yermak hian athu chua siama hian ajiak langbok ane mase Russia lam chuan heng thu chua zongjong te hi changle tin Kherson region te Zaporizhia region tele mun rang atang hian Ukraine ram chunga tlan luai chuan mi puite hian Russia ram chung lailia mun him joka tlan bo chu andu thu sam ania mase in thiar chuna kalpui tura bas manga in bot saina kan kalpui mek lain Ukrainian armed force ta chuan bomle missile te mun ranga anron kapluta in thiar chuna tura in bot saina kan kalpui na mun hi ron beilo masela akal kong pakhat chawa oma chu mun tam taka lai puimu lian tak mai surkara aumle thina chuan harsat na min siamani antia heng region rang atang hian Russia rama lutur chuan Dnieper river hi kaltlang angaya hei chau hi kongom chun ani wangin Ukrainian armed force ta chuan leitam tak anti chia chuan harsat na min siam sakbokani tin an soi ve thung kan chanchin tharma salama khan report kan ron petoa Dnieper river hi luilian tak mai ania mun tam taka leido ania leitam tak ta chu Russian sipaiten supply lak luna tan le sipai ronthon belna tan te ral thum chu rang ron lak luna tan an mangani tin anti chiat sak ani kha ti chuan heng le anti chiat ta hi Russia chuan civil mi te him taka thiar chona tur kong ti chia bom manga an malam kong te beya an puta bok ani first post in report an pek dan chuan Kherson region chunga Russian sipai om zongjong ta chunga how to luber commander tana Russia in ada thar chuan voitam tak Russian state media kaltangin thu alo saitoa henga thu sai zongjong a hian Russian sipai ta din mun chu athat lo thu alo saitoa
nizan thleng khan heng thu hi asoya voina khan Kherson region chunga he commander hian thucha asoi lena chuan tuna hian kandin mun hi athalo takchata Ukrainian Armed Forces chuan Kherson khopui chung hi lak tumin anron dei meka mase lodolet tur hian Russian sipaite station le kantran mun jongjong ta chu in nga chan tlak atling talawa achan chu kan sipaite hian huaisan na le Ukrainian Armed Forces te beitur hian chakna anei tok lawa Ukrainian Armed Forces counter-offensive operation danglam taka anron kalpui hi international level apo khovel ramro pui tak tak le military lama sang tak tak te poina hetiang ralrel dan hi an kalpui ngai lo thil ania chu engram mober hian training an pea kangaya ni atia heiwang hian kan sipaite hian harsatna antok boka Kherson region a hian kan sipaite din mun chu athalo hlea abik takin Kherson khopui chunga big ngat phai chuan kan sipaite din mun hi thalo tak mai very difficult ani tin asoi bok te chuan martial law chungchanga khan hanlet le lok taila khovel media sang ten report unpack dan chuan President Vladimir Putin hian martial law noya hian athil tum lian tak mai pakhat chu heng region palia indona akal mek dan le civil mi ten antornate mi puiten social media indona athlen dan video footage thlen khatte an upload thin ta chu ti top ani thaya dan chavek ani thaina turin khwa khirna khau tak chu ken ko zui ngal ania chumiom zia chu mi puite pona chua phal ani talawani he khwa khirna wang hian heng region palia te hian khowela media sang te hian reporter anda te chuan harsat na tokin heng region pali te hi chuasan turin order an mu hi anthil hlauber ania Ukraine ramchunga indona kalmek chungchang hi thulengvel tam tak le video games manga siam chop Russian sipaite le Ukraine sipaite in bainani om ang tak tak mai mutur hom nuala chu mipui van tlang ta chuan atak le alem an thlir sang theilawa ma se media sang ten heng hi an cover theilawani chuan indona tuala hian engtiangin nge thila thanti hi hriat thei ani tolo hi thil hlom tak ania ma se hetianga media person ten battleground atanga report unpack thin chungchanga hian harsatna anton hlau Kiev chuan thuchua ron siam zui ngalin Ukrainian Armed Forces ten anven himna hnuaya Kherson region te Zaporizhia region te Donetsk region le Luhansk region te Ukraine rampumpuya hian Ukrainian Armed Forces chuan media person ta chu ven himna apedona media person te ven himna hi khau tak le film khur takin kalpui ani dona chuti rol chuan an him ngai dona ni tiro chu kan tiam theilawani antia hetilai hian Kiev khopuyom mek AFP news agency reporter chuan report apek danin voin hian Kiev khopui laili laya central Kiev bom engemozat apuaka chungbom pokri chu hriat ania mase engtiang takin nge chiat na athlen tiro chu hriat thei ani lawa Ukraine khopui sang le Kiev khopuya ngai po Russian sipaite hian electric power pack chuana station tam tak anti chiat to wangin Ukraine presidential officer trangin deputy head Kirilo Timoshenko chuan voin khan thuchua asiam zui le ta Ukraine rampumpuya electricity power supply chungchanga khwakhirna khautak mai kalpui ani turthu apong zara hei hi temporary blackout ani tin apuanga he thuchua asoidan chuan Ukraine khopui sanga power supply na mun station tam tak ta chu Russian sipaita hian anti chiata wangin Ukraine ramchunga electric power anma mozat hi anmulo na sahle towa chu siambel thai ani to boxi lo wangin jingdar sarir tranga zandar som pakhat thlengin Ukraine rampumpui hi blackout ani dona power supply hi pek chu ani don lawani tin apung zara heti rol hian President Volodymyr Zelensky chuan voina vek khan thuchua asiama nimin lampanga khan European Union chuan thutluk na ansiama Ukraine mipuita hna hian choimoina sang takmai an hlana chu European Union hian ana zonga mipuita hna ahlan jan lo ania Ukraine mipuita hian mipuita dikna chanvole an zalen na chu tundin ani theina turin theitop choin an beya democracy chu ven him ani theinan indona hmuna po democracy dodal zonga chetna zongjong ta chu thlop lovin autocracy kalpui mek tu Russian Federation dodal zongin ke anpen thrina chu ni tinin battlefield indona mola hian mu ani thrina
chu wang chuan kumsang kha zakua somret le pariat atanga European Union in human right venghim tura mala thabik tele fundamental freedoms venghim tura nasataka malo latu Sakharov chu sangkha zakua somret le pakua khan athita ama hi Nobel Peace Prize winner po aloni towa tichuan democracy venhim na turte mipuite zalen na venhim na turte a thok thabik te na kanpek thin Sakharov award chu European Union hian iwe mipuite na hian apeni tin an pungjarta ani iwe tian soi hi media te trongkam ania Ukraine soina ania Ukraine mipuite na hian he award hi anhlanta ani tichuan President Volodymyr Zelensky hian kan mipuite chuan freedom for democracy ti chu anthupui ber ania mipuite zalena tan democracy tundin chu andu ber ania humhim turin thaitok choin ke anpena antorna nasatakara po Ukraine anphatsan ngailowa Russian sipaita chuan mipuite tana harsatna lian takmai anron siama kan eng chit le power supply eng kim mai chu tui supply thangin minti top sakvek tumin malakna anaya chu international rule of law bo chetna mipuite tarketa beina ania tichuan kanram chunga hian darkar tam tak chung nitina blackout ngain kanomta hei hi mipuite ta na harsana thlen tu ni ma sela Ukrainian mipui zongjong te lau thonga GI lo turin kangen chawa kan mamo khop power supply hi kan mule thoi theina turin khovel ramsang sanga kan tho puile min thop tu western trangrol poltele European Union te United States of America ta chuan malak na an nei meka hengte hi rang takin Ukraine ram chunga ron thlantir ani dona nizung chakna mangin power supply hi chak takin pek chhuale ani dona Sakharov Prize dong tu iwe mi pui zongjong te in zalen na humhim na turle democracy tundin na tura in beidan panga yang tho khan huaisan taka beichunjom zel turin kadu chewa Ukraine hi engtika ma atlom don lowa Ukraine leilunga kan sipaite thisen far hi athonin afar don lo boka kami puidu takte kamangai te hian in torna zongjong hi ka hriat pui ringot lo chewa ka thinlung chungrel taka hian na takin ka tor pui chewa chu wangin President Vladimir Putin hian heng in natna zongjong man hi sang tak apedon ani ati Al Jazeera chuan voina report anpek dan chuan Russian sipaita hian Ukraine mi puita tana poimo tak tak andam kho chuana tur voin thleng hian civilian infrastructure ta chu an bei chunjom zela van boru ka trangte missile mangte drone strike mangte in an beya heiwang hian Ukraine khopui hrang cheng mi puitam takten an tura sheltera mitam takte chu anin khunga mase kartam tak chung in khung reng thai ani big lo wangin kotlaya ron chuak le in chunglama ron chuak chho anom nuala chungta chuan nunna anchana liamna tak tak an tur boka mase chiatna thlendan dik tak khi chiang takin report lai thai po ani rilawa the study of war in anchuina po heng hi thil dik tak ani tin han reporta Kyiv force ta chuan counter offensive operation hi Kherson region chunga an kalpui meka an target berchu an melmate ground line na communication le ammunition depot te ti chiat ani tin an report bok tichuan Ukrainian armed force ten counter offensive operation an kalpuina hian anthil tumber le an target lian berchu khomwala anin dona hmuna an melma ten in biak pona tana an mantrin kholpoi mole anin biak pona signal lodong tu le lothon dar tu ta chu an target berania tin ammunition depot anti mun franga hian Kharkiv region chunga ral thuam da khomna an nei nuala chungta chu ti chet sakvek tumin beipui an thak mek ani ti chuan kumin kumsang hi somni le pahni February ni somni le palia tranga Russia in Ukraine ram chunga special military operation kan nei tia an puan Ukraine ram an run tan tira tang khan voin hi ani zahni somthum le pakuana ani toa Russia ram lian le ropui tak hian athren om ram te takte mai chu ni zahni somthum le pakua zat arun toa mase tunthleng hian lotlin na lian le ropui tak soitur hala nei lowa hei hian mipuite lakatangin President Vladimir Putin hna hian pressure norna na takmai asiam ta mase Ukraine ram chunga hian anram laksa china tranga annung tolmek zelawangin President Vladimir Putin chuan sipaite control tuber
command tu chu amo phur tu anga in Russian sipai general hi voitam tak asik soi towa February ni somni le paliat tranga voin October ni somni thlang hian Russian President Vladimir Putin hian indona hmuna asipai te command tu commander mi zachuang zat mai chu athak thleng to ni tin han report bok Swedish media outlet in report anpek dan chuan Russia hian tun thlang hian asipai thanhem tham tak mai ta chu Ukraine rambung than chung region palia hian ada meka ma se hei hian Ukraine laka nenan changta ti ain tir lowa President Vladimir Putin hi achi ai to ni in alanga Ukraine run nuwa hian Russian military chunga in sik soina lian tham tak tak mai athlen tir towa ma se chu chuan tun thleng hian homzia hanei chuang lowa Mani loka anram chunga arin lu tak region palia anram chung nia arin lu area tam tak ta chu Ukrainian Armed Force te hian an chu sak towa hei wang hian asipai ta tha ti thona tur le ti chakna turin martial law chu apuang ta Putin an Ukraine ram region pali chunga martial law apuana tanga darka railo te Ukrainian Armed Force ta chuan counter-offensive operation an kalpui chu natakin an kalpui zui le ngalta hei hi indona full scale warang mai ani towa Kherson khopui chung le ache vela anin dona ta chu rap thak tak ani to ni tin han report ani kan video lo thir tu ten in hriata ta na kan saidu chu Ukraine sipai ta hian ma anson mekani ti report hi kan perenga ma se Ukrainian Armed Force ta hian Russian sipai ta hi tolin nungtol tir ma sela an station le an hun ma ta hi lozui ngal zel chi ani lawa the study of war in report an pek dan chuan heng sipai an chhuana mun sang hian mun hlatak tak atangin missile le rocket te bom mang te le drone mang te in Ukrainian Armed Force ta hi anron bei chunjam zela wangin air defense system te le ral thuam tha dang te ne na station siama in bun ngal tur hian hun rei tak adu wangin heng anram lak chin hi luazui ngalawin Russian sipai te anlo lu le na tur hi anlo dang ringota hei wang hian anram lak chin hi zau chak tak angin alang theilowa mase September thatranga counter offensive operation an kalpui nuwa hian map pol hi azau til ani ti ro chu kanchan chin thar regular taka lo thlir thin ta chuan in hrathawin arinoma ahma asenin akhu puimup kha mun tam tak chu apolin alua khatwa mepa apola langmai ba ka hian Russia border nai vai Ukraine khochak lampang le chimchak lampanga khopui tam tak le taung tam tak te phai chu mun him safety zone ta na puan ani towa mepa hian apol po da tolowin war zona han puan atangin thai bo ani to hlom ani tuntha October 30 lama map kanron ti lan thin tele voina map kanron ti lan thin te hanen ton chuan Ukraine hian nasatakin ma ansona Kherson region po hian ramzau tak anla towa tuntha tirai khan anram lak chin apol hi azau to hle ani Russian media te chau hian an hlotlin na an puang thina abak song khovel ramsang media Middle East te Asia khomwal puya media lian tak tak te point Ukrainian Armed Force ten battlefield ta hian man sonani ti hi an puan dan ani veka India media ten report an pek dan te kanron lak chon phone chan chu Russia ne na in thian thatna nget tak nei le thuthlung nei ania India hian Russia hi athlop thu apuang lawa mase aphat sana adau dalani ti po apung chuang lo boka United Nations Organization na vote lagna zongjanga po abstain vote pesel thin ania chuwang chuan India media te hian neutral takin report an petura kan ngai bok ani ti chuan battlefield lama hian indona voina chuana mun te hi Kherson region a mun tam taka achuaka Kharkiv region a mun ni vela indona achuak boka Luhansk le Donetsk region a indona ro chu indona lian tham taka kalpui haniri lawa Kherson region chunga hian Ukrainian Armed Force te chuan bei puithakin anin sorbing mek ani ole khati zung kha tuntumata chanchin thar kan bot sai theite nile phot sela kan channel la subscribe lo zong te khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loinen kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia